Ħadd wara ħadd il-kalendarju Awċi jibqa' mimli attivitajiet anke fix-xhur tal-ħarifa. L-inħawi pittoreski tal-Kappella ta' San Dimitri fil-limiti tal-Arb kien fihom għaxqa b'kullana tal-wien u forum ta' daqs u għamliet differenti fis-smewiet. Ir-riħ għen ukoll dan l-ispettaklu. B'kollox eluf ta' tajr li jfakru fi tradizzjoni antika li kienet mezz popolari ta' mogħdija ta' żmien fawdex, speċjalment fost it-tfal u l-familji u li maż-żmien tista' tgħid intilfet. Organizzat qatt minn darba mill-Kunsill Lokali tal-Arb, il-festival għaqad flimkien diversi kulturi u pajjiżi fosthom mill-Italja, il-Ġermanja, l-Ingilterra, Franza, il-Libanu u l-Bulgarija. Is-Sindku tal-Arb, David Apap, qal li din is-sena il-parteċipazzjoni internazzjonali qabżet l-40. Dis-sena għandna 42 parteċipant illi qed jipparteċipaw, għandna parteċipanti li s-soltu jiġu, però għandna wkoll parteċipanti li huma ġewwa l-ewwel darba ġewwa Għawdex u ġewwa Gżejjer Maltin. Għal Massimo Dall'Alio mill-Italja din ma kienx l-ewwel darba illi ħasem. To have some nice and relaxing game. Nobody win. You just have to make it. Make it and hope to fly. That's all. It's very easy. You don't have to show anything. You don't have to prove anything. It's just for yourself. To look at the sky. F'dawn il-ġranet ġew organizzati workshops fejn il-pubbliku seta' jiddiżinja u joħloq it-tajr huwa stess f'esperjenza ideali għat-tfal u l-familji biex wara llum ikomplu din it-tradizzjoni.